Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mama Nia. Om Swastiastu, Semeton, Rajang sore. Mama Nia, apa kabar? Ingat nggak di rumah aja? Sambil menunggu yang lain gabung, belum ada yang gabung ya. Halo, Komang bagus sing maco. Swastiastu. Yang bergabung, Niki, apa kabar? Masih betah di rumah aja atau bagaimana? Aduh, grogi life. Ini daripada ngekrik, jadi di hari ini Ring Rena Mangkin Ayu live jadi membaca cerpen online saking suara saking Bali. Belum ada yang gabung juga ya. Halo Gung Tia. Om Swastiastu. Kanggang Niki wow belajar baca cerpen untuk pertama kalinya membaca cerpen online bahasa Bali. Rajang Raina Purnama, Mawali. Senambi nyantosane lianan bergabung. Dikit yang ngucap Pang Rajang Raina Purnama. Talar dumugi pandemi peniki cepat berlalu nggih karena memang sudah bosan sekali di rumah aja. Memang sudah kira-kira sudah hampir mau 3 bulan di rumah aja tanpa kegiatan sama sekali. Tidak bertemu dengan teman, tidak bisa ngigel, tidak bisa ya pokoknya kegiatan menyenangkan lainnya. Halo Gung Tia.
sambil menunggu yang lain. Jadi langsung aja Ayu mau jelasin jagin latarang indik cerpen api sane jegi Ayu baca. Jadi ring raina mangkin ring membaca cerpen online Basa Bali puniki Ayu memilih judul cerpen Wang Ciwuhan Kekawian Ide Bagus Wayan Widyasa Keniten. Swastiastu Kumintara. Ide Bagus Wayan Widyasa Keniten nika beliau salah satu penulis yang sangat produktif di Bali. Tulisan beliau yang berupa esai, kajian, dan bahasa maupun karya sastra yang lainnya kerap dimuat di banyak media seperti Bali Post. Swastiastu Pak Wayan Juliana. Lanjut, karya-karya beliau Ide Bagus Wayan Widyasa Keniten punika Kekawian Idane Kawadaring Bali Post, Burat Wangi, Memorandum, Warta Bali, Baliaga, Majalah Sinaragung, Tribun Bali, Pos Bali, Taler Sanilianan. Beliau salah satu penulis yang sangat saya kagumi karena karya-karya beliau Ide Bagus Wayan Widyasa Keniten punika memang sangat mendidik sekali, banyak sekali kata-kata ataupun pesan-pesan di dalam tulisan ataupun karya sastra beliau. Terima kasih Devi Yuliani. Nita Dewi. Pengrena mangkin, Ayu mengambil judul Wang Ciwuhan. Alasan Ayu mengambil judul Wang Ciwuhan punika mengingat tren pandemi sekarang ini benten COVID-19 berawal dari Wuhan. Jika sudah kita mendengar kata Wuhan, pasti selalu kita berhubungan langsung memikirkan coronavirus atau COVID-19. Jadi cukup menarik sekali cerpen yang Ayu akan bawakan sekarang yang berjudul Wang Ciwuhan. Nika alasan Ayu mengambil judul Wang Ciwuhan karya Ide Bagus Wayan Widyasa Keniten. Om Swastiastu yang baru bergabung di live Titiang. Halo Mang Repot, Suci. Om Swastiastu. Kang Yang, Niki, Karim Lajah, terus agak-agak grogi. Yunita. Nggih manggen enten suwe, langsung saja Ayu kawitin untuk membaca cerpen Basa Bali online puniki. Sedurung lantur niki titiang ngaturang suksema majang ring Bapak Putu Supartika sampun ngemulihang kesempatan, sampun memberikan kesempatan ring titiang membaca online ring jero suang-suang karena kegiatan ini cukup menarik sekali, mendapatkan ilmu juga, tidak bosan juga di rumah karena kita bisa menonton orang-orang membaca cerpen lewat live seperti ini. Jadi cukup menarik. Tidak lupa juga titiang ngaturang suksema majang ring Bapak dosen titiang Pak Wayan Juliana sampun merekomendasikan titiang dan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini kepada saya. Swastiastu yang baru bergabung. Hai Ayu. Suksema Mali, Pak Putu Supartika, Kang Giang, Niki, Ayu baru belajar dan masih grogi.
Nggih mangda nenten suwe, langsung manten ayu kawitin antuk membaca cerpen puniki. Wang Ciwuhan, kekawian De Bagus Wayan Widiasa Keniten. Peng kuda-kuda tiang ngorahin Wang Ciwuhan, apang suwut malung rebede masih tusingnya. Ia mula enggal pesan tensine menek. Yen sube ngamuk, song bererong nyidang celepina. Dija kaden ia melajah buka ketu. Ada nyambat layahne merajah. Rajahane ento ngerebeda. Tiang ketor-ketor bayune. Sube tawang bikasne, yen sube ngamuk, tuseng tain mepilih bulu. Jerik gede, tua ruyut, druna bajang, jek dilahe buka api kawisesane pesu. Kebus ngerantap baong alah cekik. Kengkenang mangkian. Gede pemancanen iane sabilang desa. Panegara paling bana. Macekohan dogen suba paling anaknya di sampingne. Kalingke kanti bangkes-bangkes. Bisa pesu encahane di sampingne banjejahne. Apa ya anggona kawisesan teken Wang Ciwuhan. Kanti iap sirap gumine. Mekejang tuseng bani pesu. Banjar, pura, peken, sabilang ane rame-rame, suba suwung kedamplung. Nutur dogen saling ejohin. Biasane medempet buka manisan karete jani saling ejohin. Nyen nawang kawisesan Wang Ciwuhan ada ditu. Anak bisa nyingse. Ene sawitrane ada ane lakar ngaben bakat itungin. Metakut bani lakar nekain. Rep, sirap, sepi, jampi ban teken Wang Ciwuhan. Bandara sepi, pelabuhan sepi, swalayan sepi, sekolahan sepi. Agat muride oraine melajah jumah. Yen sing ketu tusing bakat itungang pengerubedane. Ia mula demen nyeluksuk. Nawang bedi tongos rame-rame. Mirip ngadeg ia tongos ramene. Ane pedalem, dagang canang, dagang pindang, dagang ane ngandelang hidupne ditudo. Apa lantas lakarangona mayayan hidupne sedina-dina? Tusing bani pada belanja pesu. Wang Ciwuhan, suwut je malu ngerebeda, subeliuman tetadahan adane. Tiang geriang pedidian. Iya peragat mendep dogen. Pejalane buka kebo bongol. Sake wale ngadeg. Yen suba ada anak rame. Kemu Wang Ciwuhan. Tusing undang bisa teke. Nyaru-nyaru. Bisa ngepel di tegakane. Bisa nelengkep di bajune. Bisa nongos di setang sepedane. Anak tusing bakat narke. Dija kenah nengangon kita, tusing nawang madan jejah. Jaum suntikan edengin kedekine. Sajan demen ngerubeda. Sube tawang gumine jani gerubuk. Panak tiangi metakon ane dadi perawat di rumah sakit.
Sube, ene tinggalin. Peluh bapane pesun recek. Bapa tain memace. Iwang ciwuhan kone jejah teken matan ai. Sang Yang Surya katunasen pemerelina apang puon polone. Panak tiange kenyam-kenyam. Ia mula perawat tu sing tain gedek. Uli cerik mula meletne dadi perawat. Nulungin anak gelem mula dedemanane. Kone, dugasne ma sekolah tain maningah tutur. Para dewane dogen ngelah balian. Meparap, Sang Yang Aswinodewa. Kalingke iraga hidup di gumene, ane jiwa premanane aklamaran bawang. Satu adiparwane ento telebah ngegati dikenahne. Sakewala, di masan guru beke-buke jani, bayun tiange kebiat-kebiut. Kengken ye panake. Buene ngelah panak abesek col. Subo rain nganten tusing nyak. Kone nu demen bajang. Tiang dong subo melet dadi MC. MC itu momong cucu. Sakewala, ia tusing nyak lakar kujang. Mada, buena tiban man dewasa melah lakar orain nganten. Tusing dadi megocek jani. Tusing dadi meceki. Tusing dadi nongos di anaki rami-rami. Nyen awang wangci nyingse ditu. Suot malu mebranangan. Apa sih bakat tangga teken mebranangan dogen? Yan tetamian ipa kaki buka-bukain. Sinah ada usada ditu. Sing ada anggo nulungin anak sakit. Bapane mesaut. Bapa tusing nyak dadi balian. Nyen ngorain bapa dadi balian. Tiang ngorain memace dogen. Sajan anak cerik duek bakatang ngedogen nayanang bapane. Tusing nayanang adane. Ipidan demen mesantian, jani saget subeswut. Tusing tain seken melajah. Ane tusing sangat pelajain, mare tusing dadi kuangin. Ye, adik itu loh. Megocekan anak masih ada entahne. Dong sube tawang. Yen sube meberanangan. Yen sube mebarangan. Enggal nyautin. Ingetang. Tusing dadi megocekan. Alias ngalih tongos ane rami-rami. Cuma dogen tongosang. Ada bangkong. Ada ngajum. Ngaku siteng. Ngaku uat kawat mebalung besi. Yen sube kolongane sangkete teken wang ciwuhan. Pakar kujang. Tiang megai malu. Bapane mesaut. Ingetan maturan di penuhun karangi. Tiang tusing kanti orain pe. Bapa ngingetang dogen. Nyen awang ngengsap. Lantas panak tiangi mejalan megai. Tiang nurutang bersama tiangi. Lakar susu. Lakar melajah labun. Sina ulian tusing pesu-pesu. Nyak dari temen Jemak tiang tetamian bapan tiangi. Ani subebak mi sibuk. Mare, buka tiang, sube bangkes-bangkes. Haji! Perjani tiang alih anduk. Kau nekepin cuh tiangnya. Ingat tiang
bisa nyeruti rupa. Enggalang tiang mersihin liman tiange bahan sabun. Cor-cor tiang bahan yeh. Agat tusing mati yehe. Pepes pesan mati yehe ditongos tiangi. Ene suba ane tusing demenin tiang. Yen sing nekeh yeh kewah bana. Usuden tiang awak tiangi. Tusing kebus. Mantas pesu peluh abedik bahan tumben muka takepan. Man masih memaca abedik. Alih tiang ane misi penawar sekancan gering. Saget gendingan tepuk. Pipi anu lamun payu luas manjur anteng itu kekang yat nain ngebemesui tiuk puntung bawang anggon pesikepan bawangnya ini mirip dadi anggon. Lakar ngujang to blik bagan dikeneh masih tusing dadi balian. Tiang nganti yang panak tiange uli rumah sakit. Mula biasa tiange gitu. Yen sing kanti teke tusing kalain nyempang. Pedalem bes panak abesek col. Memene subuh malunan ke gumine wayah. Tuah iya anggon ngiliangin kenah. Buine bisa dadi anak cerek entu ane sangat demenin. Timpalnya ane lenan masan melali-lali. Iya anak tusing. Lantas panaknya teke. Tiang suba teke. Jemak malu bajon tiange pejang di kamar mandi. Dadi tumben gitu loh. Edel Yunan petakon. Nah, tiang nyemakang baju. Ia lantas ke kamar mandi. Prejani mambuh, prejani ngumbah bajone. Serio, munyin yehe. Ia mengganti baju. Tiang tusing masih bani metakon. Di subani metek tegan, ia memunyi. Uli jani, bapa tusing dadi kije-kije. Subeliu ane mati ulian iwang ciwuhan. Jani, ia suba nyeriti rupa dadi corona. Bapa melet ngempu cucu apa tusing? Lamun tusing, lautang melali dogen. Lamun melet ngempu cucu, nongos di jumah. Tiang tusing bani makemikan nanga bedik. Merawat-rawat cucune melaip.
Bayu Megantara, Swastiastu Pujono, taler titiang aturang suksema ping banget macang ibu kaprodi tiang sampun napi wastane doa restu ibu memang benar-benar manjur kenten, benar-benar bisa membuat semuanya lancar astengkara. Suksema Ibu Putri Yatnya Diari, taler suksema majang reng semeton titiang reng staf negeri Puturan Singaraja, khususnya di Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali yang sudah menyemangatkan titiang karena titiang live puniki titiang curhat-curhat dumon mengatakan kalau hari ini tiang grogi kenten karena belum terbiasa membaca cerpen apalagi online langsung live seperti ini. Swastiastu Gede Astrawan Trisnawati Ibu Raisa Witriasih, nggih sapunika dumon sane presiden tiang atur yanin wenten keiwangan titiang nunas sinampura. Nggih live puniki titiang puputih nantuk para mesanti. Santi 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 Suksema.